Hi guys, hello, good morning, how are you? Hope we have a nice day guys. Sebelum saya berangkat kerja, saya ngasih anjing makan dulu ya guys, biar gak kelaparan ya. The dog feed ya guys, biar dia sehat. Sudah menunggu dia simbok dognya guys. Casey, ayo. And guys, this name Bom Bom, and this name the Casey. Dia lagi biasanya bad mood makan ya guys, makanya dia sedikit aja dia makan. Kalau si Bom dia banyak dia makannya, alias rakus.